खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरब पुनम पुताराम नोक्सरी मरोइबा पाउसिंगदा जुको तंपाक्ता नागालैंड मणिपुर की लम लौसिलपबु यानिंगदब फोंदोक्तुना चथरिबा पुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक ना महौसागी पुंसिदा अकाइबा पीखरे अमदी मणिपुर की सानारोइसिंगी अमदी साइगी अवाट अपा खुदेमक अथुबा मतमदा पीगनी हाइना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ना हाइखरे पाउ संदोनो फिजरी जुको तंपाक्ता नागालैंड मणिपुर की लम लौसिलपबु यानिंगदब फोंदोकपा हमदी मणिपुर सरकार मसिगी मतांगदा चप चाबा थबक लौखतबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना चटकिबा अहिंग नोंयाइदगी कमिटी फॉर कोजिरी जुको लैंड बाउंड्री रिजोल्यूशन अमदी इप्साना चथरिबा पुंग कुनमरीगी जनरल स्ट्राइक असिना मणिपुर की महौसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा पीखरे चथरिबा जनरल स्ट्राइक असी यूसीएम अमदी हमुको याउना तोंगान तोंगानबा लुप अमदी पॉलिटिकल पार्टी खरना सौगतलिबनी जनरल स्ट्राइक सौगतपनी सिंगनबा मियोय कयाना लंबीदा थोरक्तुना अचत अवोक्सिंग थिंगबगी थबक चथनखी जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइदुना ख्वाइरबन कैथेल कानखिदे महिलोइसंग अयाम्बा थोंग हांगनखिदे सरकार की थौमिसिंग ऑफिस खाबगी चांग नेमखी ऑयल पंपसिंग थोंग हांगनखिदे बैंक सिंग महौसागुम मथौ तौखिदे अरापा अमदी अनकपदा चटकदबा पैसेंजर गाड़ी सिंग चेनखिदे अदुमैनमक फ्लाइट सर्विस तदी अहोंगबा लेखिदे अमरोमदा माउ काउंसिल नसु जनरल स्ट्राइक असिदा मखोइसु यावगनि हाइना तौरंबा अदु सरकार गवारी सानबदगी यानबा पुरक्तुना हंदोकले हाइरबसु माउ काउंसिल की लुसिंगबसिंगी मरक्ता पाउ फाउनदबदगी माउदसु जनरल स्ट्राइक सौगतपा कयाना लंबी थिंगबगी थबक जथाबदगी माउदा जनरल स्ट्राइक असिगी चाउना ममिता की हाइरी हौजिक फाउबगिदी जनरल स्ट्राइक मनुंगदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ फंगद्री पुलिसनसु मफम कयादा चेक्सिन थौरांग लौखतुना मियामगी पुंसी अमसुंग लंथुम ngak senbagi thabak chathari मणिपुर की सानारोइसिंगी अमदी साइगे अवाट अपा खुदिंगमक अथुबा मतमदा पीगनी हाइना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ना ngasi ताकियल लैबा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइगे कॉम्प्लेक्स दा मॉडर्न फिटनेस सेंटर अमा हांगदोकपगी थरमदा हाइख्रे ngarang इंफाल दा थुंगलखिबा यूनियन मिनिस्टर असिना ngasi साइ कॉम्प्लेक्स दा फिटनेस सेंटर हांगदोकपगा लोइनना साइगे डायरेक्टर अमदी कोच सिंगा पुन्ना फमिनदुना अवाट अपा सिंगी मतंगदा खन्नखी यूनियन मिनिस्टर ना साइगे लैरिबा सानबगी इक्विपमेंट सिंग यंगसिनकी यूनियन मिनिस्टर ना पाउमिसंग फोंदोखिबदा सानबगी लमदा इंडिया की मनुंगदा मांगजिल थारिबा मणिपुर की सानारोइसिंगी अवाट अपा अमदी साइगी दरकार लैबा सानबगी इक्विपमेंट सिंग भारत सरकार ना सोइदन पीगनी हाइना थाजबा थमखी Purpose is to visit the condition and like whatever facilities are available here. It was to be assessed, number one, and what are the future requirement will be more to add this thing importance of this institution. So that's the main purpose of visiting the center, and also trying to know the conditions of the athletes and also the facilities and like number of courses and whatever modern like facilities are required to improve a particular center. That is to be seen. That's all. That's what they have already informed me. Definitely, Ministry will look into it. Because whatever possible on our part to extend support, that would be done. ngasi sai complex da fitness center hangdokpagi tharom aduda BJP Manipur Pradesh ki president TH Chawba yauna atai thaupuba kaya su saruk yaki union minister na ngasi loktak pat amadi thanga gi awara kaya su yengsinki अमरोंदा ngarang Churachandpur की न्यू लमकादा लैबा YPA हॉल दा BJP की ओइबा मियाम की मिफम अमा पांगथोक्रे मिफम अदुदा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल सु सरुक याकी मणिपुर स्टेट की BJP की प्रेसिडेंट TH चावा याउना BJP के अतै कर्मी कया सु सरुक याकी थौरंग मरी लेना यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ना हाइकिबदा ADC सिंगदा हकथेंगना दरकार लैबा सेनफम सिंग थादादुना मनिंग मखा थमना प्रजा सिंग की थबक तौहल्लगनी लमदम मसिदा सेंजा थुमजा लेतबा शांति लेबा चौखतपा लमदम अमा ओहेंसी हाइरबदी कांग्रेस पार्टी मरु फुकना मियामना लंगथोकपा तंगाई फदे नरेंद्र मोदी ने लुसिंगबा हेंडी सरकारना हवांग नोंपोक लमदम की चौखत थौरांगदा मिडियम थंगली हंदक ADC मिखलदा प्रजा सिंगना BJP दा शक्ति सिनरबदी चुराचांदपुर दा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मखादा फुटबॉल स्टेडियम अमसु सागनी हाइना थाजबा पिखी Economically, culturally, socially, politically, in all aspects of development, let not this become the focus goal of the country.
So please, my dear brothers, you have many problems as narrated and uttered by my friends, particularly by Kapil Rao. Handak Jun gi tang amada pangthokadariba ADC Mikhal asida BJP na chauna mai paktaba yade haibagi wakhalon ga loinana Manipurda amukta mamangda thokhidriba mawongda Union Minister kaya laktuna Mikhal gi campaign tathaba leptri Biswa Sambat Kendra Manipur na sindana ahum suba Debarsin Narda Jayanti Thoram ngarang Manipur Press Club ta pangthokre thoram da Biswa Vidyalaya Bhopal gi Vice Chancellor Professor BK Kuthiala Biswa Sambat Kendra Manipur gi President Brajakumar Saramana Singwami kyana saruya ki thoram da pokna pham paukse gi editor Robindra Saramada Debarsin Narda Journalist Award piduna hikai khumna ki thoram mari lenena BK Kuthialana journalist haibasi miya marakta hamaga amaga I pau fauhan bangamba sakti leba amani journalist singna society asi afaba maikaida purakna bohonari haiki. Perhaps there was certain other kind of science, other kind of technology that enabled Narad Muni to transmit himself bodily from one place to another in seconds, in no time. It is mentioned many times in our Shastras that he travels from Devlok to Mrityulok to Deathlok. Mari Suba State Level Watermelon Festival pangthok tingai gi mangwai na ngarang Nahakbam Foundation for Development gi Secretary Santa Singha Nahakbam Horticulture Department Thawal gi Field Assistant Ningombam Syam Sundar Department of Horticulture School of Agriculture amadi Central Agricultural University gi Research Scholar amadi Paumi Singa loinana Thawal District gi Farm Taramanga yengsinkre Mei gi tang kun manga dagi kontrama thoi fawa GM Hall pangthok kadariba festival asida chawrakna ton chani henbagi watermelon puthokadari Gari Huran ba miyoy ani ngarang numidang North AOC dagi Huran duna purakpa Honda Activa amaga konana Anjuman na Faraga Imphal Police Station da sinakre Faraba miyoy sing adudi Thoksom Arun Kumar Apopa TH Ibochau Sagolban Hainogbok amadi Maisnam Prem Apopa M Rajen Wangkhay Yonglan Lairak ni haina Anjuman na khangalakli India's Look East Policy Act East and Southeast Asia Beyond Border haibasida nominini chumna chathagadaba international conference ama ngarang Manipur University gi centenary hall da hawdokre Marang numidang pung taruk makhairom tabadagin midang pung nipan makhairom taba phawa conference adu chathaki hawdokpagi thorom da Chief Minister Okram Ibobi MP Dr Murli Manohar Joshi Manipur University ke Vice Chancellor Professor Nanda Kumar Sharma Center for Policy Research ke Professor Brahma Chelansi South Asia Center for Research in Rural and Industrial Development Chandigarh ke Professor Susa Singh Gill Amadi Center for Research in Rural and Industrial Development Chandigarh gi Executive Vice Chairman Raspal Malhotra na maroiba miyoy singwena saruk yaki Southeast Asia gi lebak nipan gi delegate singna saruk yari thoram go mari lenana Chief Minister Okram Ibobi na haikibada Prime Minister Narendra Modi na awang nongpok lamdamda chakhat thorang gi damak akhanaba miyeng thamlakpa asina yamna thuna awanba ama purakpa ngamlagani Look East Policy da lalol itiki yamna maru oiba thongama Manipur no oiri sel thungi phibam soktuna leiriba Manipur da Mari Suba Finance Commission na Manipur bu special category gi status oihandaba asina sel thungi awaba leire Look East Policy da hena mityeng thamduna Manipur sarkar nasu information technology horticulture tourism power supply medical plan energy amadi health ta maru oiba mityeng thamduna chakhat khongthang kaya lokhatli haiki Every one of us well aware that from the geographical point of view, northeastern region is total isolation from the rest of the mainland. We hope for last around 7-8 years, maybe a little more than 10 years back, because of the total isolation, because of the poor connectivity, there is a provision of special plan assistance provided by the center. Additional central assistance provided by the center and also Norman central assistance provided by the center. It has totally been removed. In short, it shows that special category state of the entire Northeast has been the link. I don't know what shall we do for us. We don't mind whatever we receive from the center. Maybe from the 14th Finance Commission award, we will definitely use our
share whatever we receive from the center with economically, and we will not use this money left and right. We will privatize. Which area, whether education sector, whether health sector, or whether communication, or whether IT, whether tourism, or whether sports, we will prioritize, and whatever we receive from our share from the center, maybe transport center, tax and all these things, we will definitely use economically and where priority sector. But most of the northeastern states, the entire region, most of the states, it seems a little disappointed. Dr. Josina India ki look east policy ki khongthang ase nongmo gi khumang chausilakli Prime Minister Narendra Modi na handak tasu Myanmar gi khongsata tongan ba hiramda henna chakhatnaba mari chesin hankhre hairi. And I am confident that the sagacity of this area, the vast experience, cultural experience of this area has the potentiality to provide leadership to the rest of the world to agree to resolve all conflicts through a process of dialogue, if possible on the basis of those 3 points which I have mentioned above. I wish this conference will give us a roadmap, and the coming 2 days will give us a deep insight into this problem, the thematic problems, and if possible, the consequences of creating a stable, prosperous, peaceful Southeast Asia for the future. Sometimes, if I am permitted to say, for the future of a consciously evolving human civilization. Art and Culture ki Director Dr. K. Susila Nimitarani ki manungda pham thado haina Maoist Communist Party Manipur ki Secretary Publicity and Propaganda Comrade Nonglen Maitei na thadrok pacharol mana khangalakli party na mahaki mathakta si ki maral sing ngasi phawba sengdokpa ngamdaba haibasi maral na yomle takpani mahaki mathakta si riba maral sing miyam na sengdo u natragana Nimitarani ki manungda pham thadokna onna tainana thabak tawraklabadi mahakpu wayal naba sem sabaloi hairi miyam na senjau paiba sangal leba miyoi ki damak bakal mi pham phamba amadi ngakpina wafam hairapagi mahutta party ki thabakta mateng pangbi haina cherolas na khangalakli Thangbai bandal laiba Lila Singh Khonang Khong High School da class 7 tamliba maheroi ani ngasi phawba langla langjin khangba ngamdababu Students Union of Kanglaipak sukna taraina lawde hairi Manipur Sarkar ki thausadaba mong matau adu laibak miyam da safongrapani hairi athuba matamda maheroi khunai gi khanduna makhoyani bu thadok piraknaba sukna khangalakli Salai apunba lamjing nupi lupna mayai kaban nisagi mayokta jungi tang amadagi khongjang sangsilagani nisayon ba amadi sari basingi misangda kanagoma singna leptana basu lupasna khangalakli sangsin gadauri ba khongjang asida miyamna mateng pangbiyu hairi MPP की जनरल सेक्रेटरी ओरंबा सिंगजमैदगी सौक्राकपम दिलीपना पार्टी की प्रेसिडेंट सभा किरण अमदी पार्टी की मायोक्ता मीडिया दा फोंदोरकलिबा वाफम असि अरानबा युमफम यावदबनी मसिदा प्रजा मियामना थाजबिगनो हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी चानुरा मरुप की प्रेसिडेंट इन चार्ज न खंगलकली पार्टी असि की प्रेसिडेंट हमदी मरुओइबा मेंबर खुदिंगमक प्रजा सिंगी दमकता लैबनी हाइरी SSA की मखादा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ना क्लासरूम की का अमम जिरी की स्कूल तरा मरीदा साबगी थबक चथरी बसी मरी लेनबा अथॉरिटी ना अथुब मतम मियेंग संगबियु हाइना देसाम ना खंगलकली थबक सुबा मी की मसिंग यामबदगी होजा सिंह दा अकी अखंग पीबगी थबक चथरी बसी खुदक लिपियु हाइरी क्वालिटी कंट्रोल तौब्रा तौदब्रा हाइना यंगसिनबगी महुत्ता MLA ना थिका सुबदा याउसिलबगी मरम करिगिनो हाइरी MLA हाइबसी थिका सुनबा लैरिबा कॉन्ट्रैक्टर हंगलकली येनरिबा स्कूल तरामदी की हेडमास्टर अमदी कमिटी की कन्वेनर की ओइबा मिफममा तांग कुंतरेता देसाम हेडक्वार्टर दा पांगथोकदरिबा असि मरी लेनबा सिंगना सरुक याननबा खंगलकली Indian Army da Lieutenant Colonel oibata natana Higher and Education Minister oiramlaba Haubam Bubon chatkiba tang kunmathoi da jinga mathakta leiba masagi mayumda laikhidre mahak masagi sahi marfutaruk sukhre
मणिपुर साबगी चांग हेनगलपदगी भेन तोंगदुना स्कूल चलिबा महैरोइसिंगदा अवाबा कया मायोकनरे हाइना MSF ना थादोरकपा चेरोलमना खंगलकली भेन सर्विस तौरिबा कांगुनसु सीट कैपेसिटी की वांगमदा सेंदोंग खक्तगी खंदुना पिकलिबा महैरोइसिंगबु पुबा मानबा थोंग अमा चथरगलिबसि तुंगी युम्बिरेल ओइगदौरिबा महैरोइसिंगी येंगलगा MSF ना हक्सना लवी हाइरी ममांग सहिदा भेन तोंगदुना स्कूल चलिबा महैरोइसिंग वानथादुना लाइकनबा फावबा यावख्रबनी स्कूल अथॉरिटीनसु भेन सर्विस तौरिबसिंगदा मित्येंग संगदबनी मसिगी मतंगदा तांग कुनमंगादा MSF ना भेन सर्विस तौरिबसिंगा खन्ना नैनबा मिफम पांगथोकनबा सेम सारे हाइरी मरुबा पाव अमुक हन्ना जुको तंपाक्ता नागालैंड मणिपुर की लम लौसिलकबु यानिंगदबा फोंगदोकना चथरिबा पुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक ना महौसा की पुंसिदा अकायबा पीख्रे अमदी मणिपुर की सानारोइसिंगे अमदी सागी अवाट अपा खुदिंगमक अथुबा मतमदा पीगनी हाइना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ना हाइख्रे येंग ताबिरो पुनामको अमुक हन्ना खुरमजरी